I suština ovog posta jeste da se vratimo kroz pokajanje, jer post je uvijek vezan sa pokajanjem, da se vratimo, zdravim pokajanjem, da se vratimo svetim apostolima. Možemo slobodno da stavimo po strani šta ćemo jesti i šta ćemo piti, jer o tome, braćo i sestre, brinu neznabošci. U crkvi, oni koji gledaju šta će jesti i šta će piti za vrijeme posta, oni projavljuju duh neznabožaca. A oni koji prepoznaju duh posta i onaj duhovni, svešteni poziv i priziv kojim nas crkva poziva kroz postne zone, lako će prepoznati da su apostoli centralna tema ovog posta i da se ka njima treba kretati pažnjom, duhovnom pažnjom. A nama, našem narodu, je ta pažnja, odnosno takav vid pokajanja potreban kao život. Jer vidite i sami da smo na ivici dubokih litica i strašnih, predubokih i mračnih jama, velikog neznanja i ubitačnog bogozaborava. Ako apostole zaboravi, on će i Boga zaboraviti. Ko se sa njima ne sretne, taj se ni sa Bogom sresti neće. Da jeste tako, otkriva nam i odnos koji su imali sveti oci i učitelji prema svetim apostolima. Naš sveti Ava Justin tumačio je i ostavio to nama u nasleđe mnoge poslanice svetih apostola i njihova sveštena evanđelja. Su čitavi tomovi, i to poprilično obimni tomovi njegovih tumačenja, koja, braćo i sestre, mi, evo, makar koliko sami možemo da primitimo, ili uopšte ne poznajemo, ili poznajemo, ali vrlo površno i nedovoljno. A pored njega, sveti Jovan Zlatousti, odani učenik i sledbenik svetih apostola, svo svoje bogoslovlje i svo svoje učenje svešteno i zlatno i spasonosno naslanja na apostolsku propovijed. I zato su mu riječi tako moćne i mreže prepune. Samo Bog zna koliko je duša mreža svetoga Jovana Zlatoustog uhvatila i izvukla na obale Božijeg carstva.